सेस गुवाहाटी आसाम सरकारनि केबिनेट मिनिस्टार अशोक सिंघालआ स्मार्ट सिटी गुवाहाटी नोगोरमानि दैबाना जेंनाखौ फोजोबनायनि बाथ्रा बुंबाय थानाय समावनो समबारखालि जाख्रिसे अखाया फिन गुवाहाटी नोगोरमानि गोबां जायगायाव लोमसावनानै गोबां जेंना सोमजिनाय जाथाय जालाङो। मख'नो गोनां बाथ्रादि समबारनि जाख्रिसे अखाजों गुवाहाटी नोगोरमानि सानमारी, रुक्मिणीगाव, अनिलनगर, जु रड, डाउन टाउन, हाथिगाव, मालिगाव आरो लोगोसेनो गुवाहाटी नोगोरमानि गुबुन गुबुन माखासे ओनसोलफोराव दै लोमसावनानै गारि मटर खारनायाव गोबां जेंना नुजाथिनायजों लोगोसे गुवाहाटी नोगोरनि थागिरि सुबुंफोरनि गेजेरावबो गोबां जेंना जानाय खौरां मोननो हायो। बे बिथिङाव गुवाहाटी ओनसोलनि माखासे दैबानानि सायाव समनि रादाबनि मोनसे फोरमायबिदां। আপোনালোকৰ থানাৰ কাম কেনেকৈ চলাইছে? এনেকেই হাতত জোতা, এহাতত জোতা, এহাতত ফাইল, কাগজ, হা এনেকৈ চলি আছে ভঙাগড়। আপুনি থানা নেকি? একদম মানে পুৰা আমাৰ থানা ব্ৰেকত পানী সোমাইছে। কি ক'ব আৰু সাতগাঁও থানা পানী সোমাই গৈছে, বেলেগত সোমাই গৈছে আৰু অফিচত ব্ৰেকত সোমাই গৈছে একদম পুৰা থাকিবলৈ বিৰাট দিগদাৰ। কিমান মানুহ আছে? মানুহ আছে, ট্ৰাফিক, হোমগাৰ্ড, বেটেলিয়ান, পুলিচ মিলি মোটামুটি ধৰক কিমান জন হ'ব, 50জন মান হ'ব লাগে। এনেকৈ অহা যোৱা কৰি আছে। কি কৰিব আৰু এইটো উপায় নাই আৰু উপায় নাই। सेस गुवाहाटी नाही नाही হ্যাপি বানপানী। নপৰে, এইটো প্লেইন ৰাস্তা হয়, অকল নিজৰ বেলেঞ্চটো ৰাখিব।
তাতে কাম কৰা নাই আজি মই বাছত কাম কৰি বাছৰ স্কুল ল'ৰা ছোৱালী লৈ যাওঁ তাতে একদিন কাম কৰি একদিন চব ওপৰেদি গৈ আছে ন Oh. Sis. এইকেইটা ভয় লাগে ধৰিব इधर देखो ना उधर स्टेप